Aj, kurac jebote. Dobili smo pitanje gledalca kako se napiti vode iz ove šolje, a ne upasti u oko. Prate, dobro, nije komplikovano, jednostavno je otprilike. Znači, šolju hvatajte desnom rukom, nikako lijevom, jer ćete dobiti kurac u oko. Pijte vodu, zdravo je to. I čuvajte se kurca. Šta je voda? Šta je voda? Veoma dobro pitanje. Voda je hemijski spoj dva atoma vodonika, jednog atoma kiselnika. Hemijski... Ma ne to. A ono drugo misliš? Zašto nam je voda važna? Zašto nam je voda važna? Od malih nogu saznajemo da nam je voda veoma bitna za opstanak. Bez hrane možemo izdržati neki 2-3 sedmice, možda par sedmica, ali bez vode ne možemo izdržati duže od 48 sati. Ako ne znate koliko je 48 sati, to vam je 2 dana. Svi mi mislimo da je voda veoma važna za mišić, tako to za treniranje, vježbanje, ali malo nas zna koliko je zapravo ona važna. Kako dehidracija utječe na nas? Dehidracija utječe na snagu, na količinu energije i na izgradnju mišića. Sad, kao što znamo, većina nas bar zna da tijelo ima oko 70% vode. I sad, ako mi pijemo manje vodu, iz svih dijelova tijela voda se povlači, smanjuje se, znači u svakom dijelu tijela. I samim tim izgradnja mišića će biti posljednji prioritet našeg tijela. Također se može reći da voda dolazi odmah na drugo mjesto, odmah posle kiselnika, znači najpotrebnija nam je voda. Koji je dnevni unos vode za prosječnog čovjeka? Pa za prosječnog čovjeka to bi bilo nekih 2 do 3 litra možda. A recimo za sportistu koji je pod teškim fizičkim naporom? Pa oni bi mogli od 3 do 4 litra, znači tu negdje. Ali treba obavezno se napomeni kad se pije voda. Znači, ne možeš doći uzeti na gult 2 litra odmah popiješ i kažeš evi ja se napio, ja sam danas riješio, ja popio 2 litra. Ne ide tako. Ako popiješ 2 litra, tijelo će uzeti samo lupan 200 ml vode, dajem primjer, eto, popiješ litar vode, odjednom uzet će 200 ml, ostalo ćeš ispišati u WC-u. Znači, moraš pomalo da uzimaš, po pola čaše, svako pola sata, da tijelo moglo da primi su tu vodu, da upije u sebe. A onu drugu da prečisti, da izbaci iz tijela, koju ste već ranije pili. Pijte vodu. Da podvučemo crtu. Zašto je voda sve dobra? Ima toliko mnogo stvari, sad ne znam odakle da počnem. Pa navedimo recimo neki osnovni. Hidratacija nas čini jačim. Ako dehidriramo čak i za 3 do 4%, to će se odraziti na naš trening, bit ćemo slabiji čak do 15%. Voda je također dobra i za zaštitu zglobova. Tijelo treba da bude hidratizirano da bi moglo da proizvode sve tečnosti koji trebaju tijelo da podmazuje zglobove, da ne bi došlo do problema tokom treninga, bol u zglobovima i tako slično. Naprimjer, došao sam u teretanu i nekako mi se ne trenira, nemam volje, osjetim nekako neki umor, nešto. Da li na to utječe voda? To je vjerovatno razlog voda. Znači, 90% slučajeva je voda. Znači, mora da pojačam unos vode. Tako. Ako ne pijemo vodu, opašće nam nivo energije i samim tim ćemo osjećati da ne želimo uopšte da treniramo. U slučaju da dehidriramo, šta je potrebno da uradimo? Kako da izađemo iz tog stanja? Znači, potrebno je, ne može se to desiti za jedan dan. Znači, ne može za jedan dan popijem 5 litara i izašao sam iz dehidratacije. To je nemoguće. Znači, mora bar par dana da se pije povećan unos vode i onda će se sve vratiti normalno. Pijte vodu. Koji je zaključak svega ovoga? Znači, moramo da održavamo nivo vode u organizmu, jer bez toga gubimo snagu, imamo otežanu probavu, imamo usporen metabolizam, a na kraju gubimo i mišić. Najbolje bi bilo da odredimo svaki dan sebi, recimo da pijemo po 3 litra, Tako. 3 flaše po litar, svaki dan pijemo po 3 litra vode. Tako nam je najbolje. Znači, bez preskakanja, ne jedan dan pijem, drugi ne pijem, treći ću ajde da malo popijem više da bi stigao, pa tako. Od tog nema ništa, znači redovno svaki dan ako pijem po 3 litra, po 2, za početak možemo po 2.
jednu sedmicu, pa drugu sedmicu po 3. Ne možemo sad odmah 3 ako nismo navikli. To bi bilo to u ovom klipu, dame i gospoda. Ukoliko vam se svidio klip, like, share, subscribe. Tako je. Znači, šolju hvatajte desnom rukom. Nikako lijevom, jer ćete dobiti kurac u oko. Dođi sebi ako nimaš kome. Ajde. Ujebe ti dan. Vidi ja izbala mi posabi. Nemoj balan posabi da zapalje. Idemo, baci mi